بعد حضرت عین پولی که روزی نیست و پولی وای خیرات وایش درست میشه کی روزی نیست همین سوی مال سوی پول دادگی وای نول بود مثال ایروی پولی همین سوی پول چیز شد بعد خیرات چیزای هوای قبول میشه اگر ای پول حرام باشه او خیرات قبول میشه منوی سوالت میاد ها پول شوری موری کسی ای پول انا از پول حرام وقتی که خیرات احسانات میکنی هیچ فایده و منفعت نمیگیری هیچ خداوند همیشه چیزی پاک قبول میکنه انا اولی در قرآن اومده است خدای تعالی میگه که انا صدقه را فقط از پول پاک از چیزی پاک قبول میکنه در تفسیر اومده است از این در تفسیر جلالین میگه خداوند صدقه انا او قابل و قابل بودن که فرمانده آدم علیه السلام صدقه قابل قبول کرد صدقه قابل قبول نکرد اگر نمیرم صدقه کرد هر چیزی که به وجه حلال نیست خدای تعالی را قبول نمیکنه برای او قبول شدنش حتما باید حلال باشه او یک خودنمایشی است اما نشون میده که مثلا باید در ابتدای کارش یک مبلغ یک مقدار مبلغش حرام است اگر به شرط توبه کرد میخواد که اصلاح شود میخواد که باقی مانده کارش تازه شود همون چی مبلغ حرام است او را باید اسقاط کنه این اسقاط حرام میگن این صدقه نمیشه ایرا همین بجایی خپ دم بهترش طرزه که یک کس نفهمه مثلا اگر یگون مسجد حاجت خونه کرده است برادرم حاجت خونه مسجد صرفش کنه خپ دم نفهمن کی ای نیت خیرم نکنه که گناهگار بشه همین اسقاط حرام است یا که مثلا یا جو راه کرده است یعنی یا دیها در راه نیست اوست تک همون صرفش کنه اگر هیچی نیوف کم بغلو دم توونه که بنیت خیر صدقه نه بنیت اسقاط حرام از مالش اگر باشد یا اون مبلغی که نیست کرد بعد پولی خودش حلال و تازه میشه در آینده ان شاء الله بعد بخیر میشه ای زکاتش چی میشه انا او پولی حرام او باید نیست شود بعضی آدم از پولی حرام زکات داده میشه سوی همین آدم میلیارد زندگی زکات داده شده معلوم نداره که باید زکات نکنه طور داخل باید زکات بده زکات باید بده ثوابیتش در همه حکم حرام اسقاط است هر چیزی حرامه او را باید که او پول حساب هم نمیخوره فقط این پرتفتاش نمیشه و کتید کردن همون مبلغ چند خیلی حرام باشه همون مبلغ نابود کنه پولش نابود کردن روحش گفتم چیکار میشه یا جدا مثلا او ندارن استاد پرتویا همین خیلی که مردم نفهمن همین بود حقش دای خیر نکنن که گناهگار میشه اگر نیت خیر داشته باشه این همین روحودا باید هم حرام پول نیست کنه حرام مال این حساب نمیخوره زکات هم ای پول حلال است با ظاهر شریعت کاری بسیار میکنیم نه که اگر به شرط خداوند قبولش نکنه هیچ فایده و منفعت نمیگیری مرد با پول حرام خیس حج رفت در روایت صحیحه اومده است وقتی میگه حاجی با پول حرام حج میروه احرام هم وقتی میپوشه است میخواد لبیک سر میکنه گو ملائکه ها میگن لا لبیک ولا سعدیک و حجک مردود علیک ترا نه لبیک قبول نه سعدیک ترا حج در سر روز زدگی پیش پروردگار و حج قبول نیست کتگی قطیمی هم حاجی حرمین شریفه و به حولا گفتن دهن شریف میشه پولی حرام پولی تو نیست زکات ای پولت میشه حرام باید نیست کنی چه مقداری باشه باید نیستش کنی اسقاط میکنی مثلا حج را محمود فتوا میگه که اگر از پول حرام و حج رفتی حج تو از گردن ساقط است با ظاهر نداره با ظاهر ثوابیت نداره اما ساقط میشه یکی ثوابیت نداره همین زکات هم در بسیاری فتوا اومده در محمد تقی عثمانی اومده در مسلم محمود فتوا اومده که همین زکات زکات چه میگه دیگه یگان فایده نداره یگان منفعت نداره پاگا ایامو زکات نمیپرسن دیگه اگه زکات دادگی همین خیر آخه دادگی هستی و نکی باید ثوابیت بر شخصی که از کدام میگیری برابر کدام خودش میتونه مسئله ثواب عقاب دیگه محمد تقی عثمانی بزرگترین فقیه عصر 2021 محمد تقی را پوش دایجا نکشه مسئله ثواب عقاب دیگه
ҳамин кори ту савоб дора надора. Ина масалан намоз вақти мустаҳабӣ дора, вақти мубоҳӣ дора, вақти макрӯҳӣ дора. Дар вақти макрӯҳирам хунди ӯ намози фарзи вақтияй. лекин савобш ками камак, савоб қариб надора. Дар хона намоза хунди, намоз соқит шид. лекин ӯ савоби масҷида надора, 27 дараҷа яктай. Ана гап дар сари ин меравад. Бале. Лекин ин гапе ки шумо гуфтест ки o'zi, ин дига масъалае. Масъалаи ҳаром, моли ҳаром. Моли ҳаром моли ту нестай. Закот дар моли худат мешавад. Закот надора. Моли ҳаром исқот дора, бояд нобудш кунӣ. Закот чира меган? Закот 2.5% ҳамати боқӣ мондаш барои тра ҳалола истифода бурданаш. Ӯ чизе ки ҳаромай бояд пурра нобуд шавад. Ӯ моли ту нест, ӯ бояд нобуд шавад. Агар нобуд кишид, ана ҳамин моли боқӣ мондаед ки ҳастаи гуда дӯстон, ана ин ҳалол ҳисоб мехӯрад. Ира ҳатман бояд закоти ҳар солаша битӣ. Масҷид сохти чи? Чӣ фоида дора ӯ масҷид? Агар ба шарте ки инам аслан ҳоҷатхонаи масҷид гуфтум ман. Ӯ барои ки пули ҳаромай. Бисёр ҳозир дар ҳамин хидмат ҳамаша як масҷид роз мекунад, ё ҳеҷ гоҳ дар гумон аст ки аз пули ҳаром. Агар ба шарте ки ҳамн масҷида ба пули ҳаром кард, бо дар дилаш умед дора ки ман савоб гирифтам садақаи ҷория кардам, ӯ гунаҳгорай. ӯ аюб масҷиди сохтагиш аслан савоб намегирад. Бо гунаҳгор ҳам мешавад. Ба умеди ҳамин ки ман аям пули ҳаром сохтамш бо савоб мегирам. Бо барёш куна як кӯҳи гуноҳи дига бола ё бо зам мешавад. бойбачҳое ки дамо ҳозир пайдо шудаянд, ин бойбачҳои баъди соли 91 ино ҳамаш зери шубҳаанд. барои чи зери шубҳаанд? Барои ки дар байни 5 солу 6 солу 10 сол одам миллионер намешавад. Чӣ қадаре агар вай накунӣ, агар як каса ғорат накунад, пули давлата ғорат накунад, мо ҳаққи як каса накунад, ӯ миллионер намешавад, ӯ пулдор намешавад. ира ҳамаҳу 5 ба ин медонем. ҳатин хай хеле замон шуда закрд. Лекин гуфт дубро ҳам хеле хай чӯ кард накард, савоби чиша парвардигор худаш медонад. Не, як корай. ҳамин худо ки бита ишкол надора. худо ки бита ишкол надора. бола намефаҳмем. ҳастанд бадбахтое ки ҳеҷ кор намекунанд. ина аврупода. феҷа меҳнат кардеси ҷун кардеси ӯ пул нефистад. 1001 намуд шуда ай ҳало пул кардест яне. фақат унам як фискашоли ҳамо фейсбук че унаму. ҳамё камани нами Сукербергай кияй. бисёрай. Не ҳастанд бачаҳои мо ки алҳамдулилла роҳи кора ёд гирифтанд. масалан кишварҳои ҳастанд мисли Россия ки беҳад калонанд охи. мақсад ки патребтовар бисёр лозимай уҷа. харидор зиёдтай, мардум пул мегиранд, пул доранд, имконият доранд. хеле талашу кор кард, фарз кардем ки ҳамин як чизе ки мавриди талаби мардумай либосаҳай шмоткаи ҳар чизе боша калон ҳар точкада кардан як баробар дар болош монда ҳамн қабул омадестай охи. тари ҳам ҳастай алҳамдулилла. ҳармӯш ҳам ҳастай, ҳеҷ ҷои шак нестай. ҳастай касое ки тамоми даромадшо аз ҳисоби наркотикай. итариёшам бисёрай. одамое ҳастанд ки аз ҳисоби ғоратгариву дуздиву роҳзанӣ ҷамъ кардан гирифтанд. лекин мақсад аи гапҳо чи аст? ай назари шариат вақте ки гирифтем, ин хелаги мо мехоҳем ки ҳам дунёш туғри шававу ҳам шариатам шавад. як одам пеши муло рафтааст ки бихонуму баъд гуфта як булутен ман бинавис ки ҷои корда мепурсад. хеле намешавад. ай назари агар шариат бигирем, ҳар чизе ки ҳарома ҳакми шариат ҳам меай бояд исқот шавад. мехоҳӣ агар мисол хайр мехоҳӣ ки пули боқимодат ҳалол боша, бигзор ина фарз кардем ки ҳамон раъсулмолаш ҳаром буд. ибтидои коре ки сар кард ку ина $100,000 ай пули ҳаромай, лекин ҳамонро гирифт бизнес кард. фарз кардем ҳамон $100,000 дар бизнес бардод. ӯ $100,000 1 миллион шидааст. агар мехоҳад ки ҳамон пулаш ҳалоли тоза боша, инави $100,000 ки ҳаром буд ку ҳамира ай пулаш ҷудо куна бигирад. хайр не, эҳсон не, анаму исқотш кард. исқотш кард. $100,000 ӯ ай ҳисоби бизнесай. ай ҳисоби бизнесай. аку барои ҳароми касб кардагиш дига дар пеши худо ҷавоб мега. аммо молаш дига ҳаром нестай. мол филтр шид. мол тоза шид. гап дар сари инами намоза қазо мекунӣ. якне як гуноҳ нест, ду гуноҳай. гуноҳи якум дар вақташ нахондани намоз. гуноҳи дуюм тарки фарз. вақте ҳамун намоза қазоиша хунди, яке ҳамин гуноҳо соқит шуда тарки фарз. таркш кардади адош карди. не ки гуноҳи якумаш нахондани намоз дар вақташ ки гуноҳи кабираи дар калад мондааст.
پسر نمیشود. خیال کنی که این همه قضایی را خوند و به همه جانم خلاص نمیشود. گناه یعنی در وقتش نخوندن این نماز در کلت ایستاده. خیلی صدقاً توبه کنی پیش خدا، توبه نصوح باشه، خیلی خدا بزرگت میبخشه. میگم امید تعمیم باشه که خیلی قضاییش خوندم کو احوالت بد میشود. برای ترک فرض کردگی گناه کبیره کردی در پیش خدا جواب میگو. قصدن باشه در بانگاه چی؟ بله. او یکی صحبان اینان و طعام ها را که صاحبای خاندان نجیب به خاطر شکرگزاری نعمت های تا آماده کرده اند و درگاه بینیاز قبول فرما و برسان به ارواح جمیع پیغمبران، خاصتا به روح رسول الله صلی الله علیه و سلم. پروردگار روح آن حضرت را از امتی که سعی میکند تمام نشست برخواستاش طبق سنت دستور آن حضرت صلی الله علیه و سلم برگزار شوند شاد و مسرور گردان و از شفاعت آن حضرت صلی الله علیه و سلم صاحب خانه ها و مهمانان را برخوردار و بانصیب ساز. بعدا برسون به ارواح جمیع مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، جمیع ارواحی که از صاحبای خاندان امید دعا دارند و روح پدر مرحومشون خدای رحمت و مغفرتشون کن و ارواح گذشته ها، اونایی که امید دعا دارند از باقی مانده هاشون، خداوند او جوان مردا را، اون مسافدای با همت کمپیرای با غیرت که نو واسطه به زمان و ایام فرزندای مؤمن و مسلمان، نبیروهای مؤمن و مسلمان تربیت کردند، به همین یک کلمه عادی اوبال جامعه را اصلاح کردند. خدای رحمت و مغفرتشون کن، در بحبوحه جنت مستقرشون کردند. پروردگار و فیض برکات و خیرات خیش رو در این منزل، در این محفل، در این محله، در این شهر، در خاندان برادرای دست به دعا برداشته نازل فرما. خدای عاقبت کارام را به خیر انجام ده. ربنا آتینا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار برحمتک یا الله.